Francoska kulturna ikona, mednarodni seks simbol, utelešenje svobodnega življenja, legenda stoletja. S temi besedami se svet danes poslavlja od francoske igralke, pevke, manekenke in borke za pravice živali Brigitte Bardot. L'icône du cinéma français s'en est allée, un papillon extraordinaire, une femme fabuleuse, on pensait qu'elle était immortelle. Brigitte Bardot, c'est l'icône du cinéma français, c'est la libération de la femme, c'est la défense des animaux, c'est un symbole, c'est la plus belle femme du monde. Brigitte Bardot je bila ženska pred svojim časom, se strinjajo filmski kritiki, bila je prva igralka, ki se je na platnu pojavila s spuščenimi lasmi in bosimi nogami. Yeah, an extraordinary life. I mean, I would say probably the foremost sex symbol of the 20th century. There probably was no person photographed more in the 1950s and 1960s by, the international press corps than Brigitte Bardot. Her fame was absolutely enormous. She was globally renowned. Bila je obraz kulturne in seksualne revolucije, bila je simbol ženske emancipacije. Oui, je pense très sincèrement que la France perd un monument féminin et un monument de féminisme. Bila je tudi ena prvih okoljevarstvenic. Pri 39 letih je zapustila svet filma in svoje življenje posvetila zaščiti živali.